Yes, Perezida Donald Trump ati Iran twahakoze akazi, Iran twarahashenye, Iran twaraharimbuye n'ubundi ntacyo bakiramira, intambara ni nkaho yarangiye, ahubwo icyo bari gukora bo ubwabo ni ugusaza imigeri, ni ugudutesha umutwe, ntacyo bintu bikivuze cyangwa ntacyo bikimaze. Ubu n'ubwishongozi Perezida Donald Trump akomeje kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, avuga yuko we n'igihugu cye ndetse n'igihugu cya Israel ngo batsinze intambara hariya mu gihugu cya Iran. Kandi andi makuru avuga umupaka uhuza Israel na Gaza ngo ushobora kuba wabongeye kugururwa cyangwa se kuba wafungurwa uyu munsi. Ayo Gaza bari hamaze igihe abantu baho bari mu bibazo, bavuye mu byabo kubera intambara, badafite ibyo kurya, batabona uko babaho ndetse n'ubufasha butabasha kubageraho. Bavuga ko rero ngo uyu mupaka ushobora kuba wuguruwe kandi ifashanyo ikaba ishobora kuba yabona uko igera ku bantu bahariya muri Gaza. Ni Pazo rero umuhungu wanyu, iyi ni LTV24 andaje ngo turebe ese byimeze gute hirya no hino, turebe iyo ngiyo yoterwa inkingi cyane cyane mu Burasirazuba bwo hagati, tureba niki kiri kuvugwa n'icyo Amerika iri gutangaza, ese intambara iragana hehe hagati y'Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe, utarakora subscribe ndetse ugasharinga kugira ngo bagenzi nabo babone amakuru agezweho kandi acukumbuye nta handi hano kuri LTV24. Perezida Donald Trump rero amaze kuvuga ko ku mbuga nkoranyambaga ziwe ko ubundi igihugu cya Iran bakigize umusaka. Yagize ati ubwirinzi bwabo bw'ikirere, igisirikare cyabo cyo mu kirere, ingabo zabo n'ubutegetsi bwabo byaragiye. Ibi nibyo yandikiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyane cyane nka True Social, avuga ko Iran ari byo bayikoreye. Yongeraho ati barashaka ibiganiro ariko navuze ngo barakererewe. Uvuga ngo yashaka kuvuga ati barashaka ibiganiro, bashaka ko dusa kumeza ibiganiro ariko baratinze cyangwa se igihe cyarabashiranye. Perezida Donald Trump rero aravuga ibingibi mu gihe Amerika na Israel bikomeje n'ubundi intambara na Iran mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Kuri rero kuri uyu munsi kuri uyu wa gatandatu, Iran nayo rero ikaba yakomeje kurasa mu bice bitandukanye by'ibihugu aho Amerika ifite ibirindiro muri ako karere ndetse no mu gihugu cya Israel. Bivuga ko uyu munsi none muri Oman hashobora kuba hagabwa ibitero, ndetse hariya muri za Yohanimbu naho hakaba harimo hagabwa ibitero muri Saudi Arabia, ndetse na hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se UAE, United Arab Emirates. Hagati aho kubera iyi ntambara n'ubundi ibiciro by'imikomoka kuri peteroli byarazamutse n'ubundi, mu gihe amasoko y'imari n'imigabane n'ubundi yakomeje kwagura cyangwa se yakomeje kwagura ibicuruzwa ariko n'ubundi bigahenda cyane. Ubu rero idolari naryo ryazamuye agaciro imbere y'andi mafaranga y'isi yose muri rusange. Igiciro fatizo cy'akagunguru k'ibitoro cyangwa se kibikomoka kuri peteroli mbere bitunganyije cyangwa se bimeze neza, ibyiswe nka Brent benchmark oil cyageze kuri ku madolari 85 ku nshuro ya mbere kugeza aho kuva muri Nyakanga 2024. Uyu munsi ukaba bivuga ko aya mafaranga aribwo bwa mbere agiye ku bantu bikomoka kuri peteroli. Ibihugu byinshi rero n'ubundi byitezwe n'ubundi ingaruka zikomeye cyane aziturutse kuri izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli cyangwa se izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Biravuga ko rero kandi uyu munsi none hariya muri Oman hakaba ngo indege zitagira abapilote zahateye aho bitwa muri Dankma rero ngo hakaba hari gushya cyane direct tuvugana, hari gushya umuriro urimo uraka nkuko mekesha UGC. Bavuga ko rero mu gisagara cya Oman uyu munsi itanki y'igitoro cyangwa se ikigega cy'igitoro hafi ya Dankma, yego mu majyepfo cya gihugu ahitwa Dankma, ngo hagabwe igitero cy'indege zitagira abapilote ngo nkuko rero bivugwa n'itangazamakuru cy'icyo gihugu cyahariya muri Oman kiswe UGC. Amwe mu bagejejwe rero mu bashinzwe umutekano yavuze ko ibyo nonekaye cyane byaciye bishyirwa n'ubundi ku murongo, nta muntu ngo numwe ngo hashize ubuzima cyangwa se ngo abe yakangirika, ariko ngo ibikorwa remezo byo byangiritse. Kwa rero hariya muri Oman ni ibihugu bikomeje kuba byaba bigurana cyane, kandi bivuga ko Oman ni igihugu gifitanye umubano na Qatar. Bivuga ko rero ko muri no minsi bishobora n'ubundi bikari nabyo bihugu birimo bigenda bya ukuntu hariya hashobora kuba hagarara intambara hariya mu bikorwa bya Gaza. Aha
ikorerwa rero hafi kimwe cya gatanu kibikoreshwa ku isi yose bya peteroli. Nyuma rero y'ibitero bya Iran ku bibanza byaho cyangwa se byariya muri Oman, biravuga ko rero ngo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Arabia Saudite kandi nayo ikaba ngo ihagaritse ibikorwa by'uruganda rwayo runini rwo gutunganya peteroli. Urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane. Oman rero ikaba ngo imaze imyaka myinshi ari umuhuza ukomeye cyane mu biganiro hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ibiganiro biheruka bikaba rero byarabereye muri icyo gihugu. Urubundi murabizi ko mu minsi ishize yagiyeyo Abbas Araghchi ubwagiraga ari muri Iran mu kwezi guheze cyangwa se muri kwezi kwa kane. Nubwo ko rero aribwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibyo biganiro ari nta kintu byangize cyangwa se nta ngingo nziza byageze bitanga cyangwa se ngo bigire umumaro bitanga ku banya-Iran cyangwa se no ku bandi bantu bahariya. Uyu munsi rero kandi andi makuru nababwiye nuko igihugu cya Israel cyatangaje yuko cyafunguye umupaka wa Gaza cyangwa se inzira ihuza Israel ndetse na Gaza kugira ngo inkunga ibe yabona uko igerayo kuva aho Amerika na Israel byagabye ibitero kuri Iran. Israel ivuga ko yasubuye cyangwa se yasubukuye kugurura cyangwa se gufungura umupaka mukuru uyihuza n'akarere ka Gaza, inzira ikomeye cyane ituma ifasha n'ubundi zigera muri ako karere karimo intambara zikomeye cyane hagati ya Israel ndetse na Hezbollah. Ubu rero bivuga ko ubwa mbere kuva iki ikoze ibitero by'indege kuri Iran, bivuga ko rero n'ubundi ari ibintu bikomeye cyane uyu munsi wa none. Ukuvuga ngo rero icyamwe mpuzamahanga ONU riravuga yuko hamwe n'amashirahamwe n'ubundi atanga imfashanyo barabujijwe cyangwa se baragabishije baranahagaritse uburyo ki bwo kugeza inkunga hariya muri Gaza, bitewe nuko bari barabuze uko babigenza cyangwa se uko babaho. Ubona ko ibintu byari byarabagoye cyane, ubuzima aribona ko ari ibibazo bigoye cyangwa se ari ibintu utabona aho uhera ubivuga cyangwa se ngo ugire icyo ubivugaho. Aya makuru tuyakesha BBC bavuga yuko rero hari abashobora kuba bivuga ko basubukuye uwo mupaka. Kandi uyu munsi igisirikare cya hariya muri Israel cyongeye kwigamba igitero gikomeye cyane muri Iran, bavuga ko ngo bagabye igitero ku banya-Iran, ngo kikaba ari igitero gikomeye cyane kandi gihambaye cy'indege. Niko IDF yabitangaje ivuga iti twebwe twagabye igitero ku nyubako z'abayobozi bahariya muri Iran kandi twaze ari umusaka. Niko rero EDF kikaba ari Israel Defense Force bakaba rero batangaje bavuga bati igisirikare kikaba cyatangaje kivuga ko nacyo ubwacyo igisirikare cyacu kirwanira mu kirere ikiswe nka Air Force ngo cyagabye ibitero ku nyubako za Iran. Mu itangazo ryasohowe kuri Telegram, EDF ivuga ko ibisasu byinshi byatewe ku biro by'umukuru w'igihugu no mu nama nkuru y'igihugu y'umutekano cyangwa se aho ari biro bikuru by'igisirikare hariya mu gihugu cya Iran hariya Tehran. Yongeyeho ko ku nyubako zimijyanye n'ibyo naho batunganyiriza ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ahari ibirindiro bya gisirikare ngo naho ngo iki gisirikare ngo cyaba cyahagabwe ibitero. Wahoze rero ari umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yakoresheje inyubako nyinshi cyane harimo nk'izi nyubako n'ubundi bagabweho ibitero. Yakoreshaga iyo nyubako n'ubundi nk'uko bivugwa na EDF. Khamenei yiciwe mu nzu yiwe mu mpera zishize, n'ubundi murabyuka ko yishwe mu minsi intambara yatangiraga, yishwe n'igihugu cy'Abanyamerika. Ngira ngo ni nabyo byatumye intambara irushaho kuguma gukomera cyane kugeza uyu munsi wa none. Ndagukunda cyane rero ni Pazo umuhungu wanyu, mukomeze kugira umunsi mwiza. Amakuru rero nta handi ni hano kuri RTV24. Abwira mugenzi wawe, abwire mugenzi uti ahandi nta handi yakora amakuru ndetse ahanga. Utarakora subscribe kandi usharinge. Ukomeze kugira impagarike n'ubugingo.